Khatkhati Police Station ang kang pini Khatkhati Officer in Charge mati OC Nitul Saikia lapen Magistrate Bokajan atumahin pen Japon si OSD mati Opioids Substitution Therapy Centre sis mati inghap damde. Birta kilong po nating pen Raikom Saikia tumbang so OSD kang hapdam ji aphan kedamahut banging koi raki mati drugs ki chotum aphan nepon long loklu. Bang so jok OSD Centre long Project Director Ramjan Ali aphan bangki Raikom Saikia tum nep ingnang cheksi hemkang sam beng pon thotsi laan so seang ton alam kilong ji aphan karju pater to sai deng ponlu. Lahori jana hawara long pen bang so OSD aputhak lamhoi ke palia bang ki ongaret pena joksi ki tharle ramasai deng ponlu. Lapen bang so Centre long pen akaprek akahino hin ke claim pondu lapen bang so hemalong matsi aning ke hangaling pen raki hormu ke cho lapen ke pamong asaya bangki ladak te bok terai mati local atum sangamatsi sangse pusi lamhoi iponu. La so ting pen Hanuman Mandir VDP atum ki Japon along pen Khatkhati Raikom Saikia atum ki tarli pasai deng pon pa mesi bang so OSD Centre bangki inghapon cheklo. Bokajan benanantirang karbing long live.